Ljudi bok, sada ćemo odraditi jedan kratki trening koji će se najvjerojatnije jako svidjeti damama, budući da ćemo raditi na učvršćivanju mišića trbuha. Rekvizit su nam bučice. Prije treninga znate proceduru. Zagrijavanje, hoće li to biti vožnja biciklom, trčanje, veslanje ili što god sami odaberete, nebitno, bitno je da ga napravite i na kraju cijele priče istezanje. Idemo primiti bučice, legnemo na podlogu, ruke su u zraku, podignemo noge u zrak. Ja ću vam raditi 3 sa svakom nogom, dakle lagano spustimo nogu skoro do kraja, ruke su vječno u zraku, taknemo nogu, lagano se vratimo, spojiti nogu, spuštaj lagano, lagano, lagano drugu, visoko gore, idemo priključiti jednu drugoj, idemo još, spusti, visoko taknuti stopalo, nije nimalo jednostavna vježba, idemo druga noga, spustimo, takni, priključit ćemo, idemo treći puta, spustiti nogu, visoko s bučicama do stopala i zadnji puta, lagano otvori, taknemo stopalo, priključi i malo se odmorimo. Stavit ćemo laktove pod pravi kut, noge su u zraku, dakle potisak, gore, otvori. 2, 3, 4, 5. Opusti malo noge. Ono što je bitno napomenuti je da u slučaju da ne možete držati ravna koljena, slobodno ih lagano savinute i izvodite najnormalnije vježbe. Idemo se okrenuti. Zauzet ćemo položaj skleka s bučicama u rukama. Noge nisu preširoko, da ne budete prestabilni, to mi je poanta. Položaj je takav da nikada tijelom ne idete unazad, ne podižete previše stražnicu. Stražnica prema dole, a šake su pod ramenom. Nađemo poziciju i radite veslanje. Znači, povučemo, spusti. Povučemo bez rotacije tijela. Osjetite kako ste aktivirali područje trbuha. Još. I zadnja 2. Dišemo. I 4. Opustimo se za kraj. Udah, izdah, damo si vremena. I sve ovo naravno ponovimo još 2 do 3 puta. Vidimo se, bok.